बे समाव जों सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि बियाबाव थानाय बे सपाइ रौमारि गामियाव दंफैयो आरो बे सपाइ रौमारि पथारनि खौरांखौ जों दिनै बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोन गासैनिबोसिम फोसावनो नागिरदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो फोसावनायखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ आं दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय जिहेतुके बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै जों बाथौ बिबुंसारनिसिम बाथौ बिबुंसारनि जानानै गासैबो नोंथांमोननिसिम फोसावनो नागिरदों जे सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि बियाब सपाइ रौमारि पथार गामिनि दिनैनि समा जोबोद गोजोनथाव मोनसे खौरां होननानै जों बुंनांगोन आरो बे गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय बेसेबां बोसोर गोजाम गामि सपाइ रौमारि पथार गामि गुबै बर' गामि बे गुबै बर' गामिया गोबां बोसोर बर' गामि हिसाबै जेसेबांखिनि बोसोर बे जायगायाव दङमोन नाथाय बिथांमोननि धोरोम बे धोरोमनि आसार खान्थिया बर'नि गुबै धोरोमब्लाबो नाथाय सिजौनि जा बिबार बाथौ बे बिबार बाथौ बिथाङा गैथ'वामोन नाथाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बिथांमोना बे समावहाय 75 न'खर दं सपाइ रौमारि गामि फोथार गामिया आरो बे 75 न'खरनि गेजेराव दिनै न'खर 10 न'खरा दिनै बाथौ समाजजों एबा बाथौ धोरोमाव बिथांमोना दिक्षिता लानो थाखाय फैबाय आरो बिथांमोनखौनो जोङो बे सपाइ रौमारि गामिनि गामि सामलायनि आफादगिरि बिथांखौ जोङो लोगो मोननाय जादों आरो बिथांमोननि गामिनि माखासे सोद्रोमा ज'ज' दङ बिथांमोनजों जोङो दिनै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै लोगो हमनाय जादों बे समाव गिबियावनो जोङो बे सपाइ रौमारि गामि फोथारनि आफादगिरि बिथांखौ जों बरायबाय खुलुमबाय আজিৰ দিনত খুব শুভ মুহূৰ্তত আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে আজি বাথৌ ধৰ্মৰ যিটো বিবাৰ বাথৌ এই বিবাৰ বাথৌত আপোনালোক আজি ৭৫ ঘৰ যিহেতুকে এখন গাঁৱত আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ ৭৫ ঘৰটোৰ ভিতৰত আজি 10 ঘৰ বড়ো সমাজে আজি বাথৌৰ পৰম্পৰা ৰীতি নীতিৰে বাথৌ ধৰ্মীয় সিজু কেথাৰ গায়নাই এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি আজি সিজু গায়নাই হাবাখৰিত আগবাঢ়িছে গতিকে আপোনালোকৰ অনুভৱটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে বাথৌ ধৰ্ম বড়োসকলৰ পৰম্পৰা ৰীতি নীতি আৰু বড়োসকলৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল বাথৌ ধৰ্মৰ যোগেদি যথেষ্টখিনি পৰিচয় হয় কিন্তু এইখন গাঁও বাথৌ ধৰ্ম যদিও নাছিলে আজি আপোনালোকে এই বাথৌ ধৰ্মৰ লোৱাৰ যিটো প্ৰয়াস বা চিন্তা চৰ্চা খুব মানে আদৰণীয় আৰু প্ৰশংসনীয় যে আপোনালোক এনেকৈ এটা চিন্তা কৰিছিল নেকি যে আমি বাথৌ ধৰ্ম ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে খুব দুখ পাইছিলোঁ বা আমি বাথৌ ধৰ্ম লোৱা নাছিলোঁ আজি বাথৌ ধৰ্ম লৈছোঁ যে বাথৌ ধৰ্ম ল'বলৈ আপুনি কেনেকৈ চিন্তা কৰিছিলে প্ৰথমতে হ'ল আমাৰ এইখন গাঁও বাথৌ নহয় আমাৰ সপাই ৰৌমাৰি গাঁও মোটামুটি ৭৫ ঘৰ আছে ৭৫ ঘৰৰ ভিতৰত মই বৰ্তমান আজি 6 বছৰ আগতে নিজে লৈ উঠিছোঁ পিছত মই চিন্তা কৰিলোঁ আমাৰ যিটো আমাৰ এইখন বড়ো গাঁও এই বড়ো গাঁওখন কেনেকুৱাকৈ মই বাথৌ ধৰ্মত মানে গোটেই গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে ল'ব পাৰোঁ এইটো চেষ্টা কৰি আছিলোঁ ঠিক কেনেকুৱাকৈ আজি আগ্ৰহ কৰি 10 ঘৰ মানুহে আগবাঢ়ি আহিলে তো তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ নিজৰ ধৰ্মটোক তেওঁলোকে আঁকোৱালি লৈছে তো সেইকাৰণে মই দুনিয়াবাৰ কৈছোঁ তেওঁলোকক ধন্যবাদ যাচি আজি লগত যিখিনি ৭৫ ঘৰৰ ভিতৰত যি 10 ঘৰ হ'ল আকৌ যিটো আমাৰ আৰু 65 ঘৰ আছে সেই 65 ঘৰ আৰু কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ আকৌ তেওঁলোকক মই আমি বড়ো জাতিটো বড়ো ধৰ্ম বড়ো ভাষাটোক যাতে আমি সকলোৱে ক'ব পাৰোঁ এইটো আশা ৰাখিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এইখন গাঁৱৰ সভাপতি দেৱলৈ যেখানে যে আমাৰ বাথৌ বিচৰত গাঁওখনৰ সমস্যা আৰু বাথৌ ধৰ্ম কেনেকৈ দীক্ষিত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু আগত তেওঁলোকে সংঘৰীয়া ধৰ্ম আছিলে সংঘৰীয়া ধৰ্ম বৰ্তমান বাথৌ ধৰ্মত দীক্ষিত হৈছে আৰু ৭৫ ঘৰৰ ভিতৰত 10 গৰাকী আজি বাথৌ ধৰ্মত দীক্ষিত হ'ল আৰু বাকী ৭৫ গৰাকীৰ ভিতৰত আকৌ 65 গৰাকী কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে বাথৌ ধৰ্মত দীক্ষিত হোৱাৰ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব আৰু আলোচনা ইতিমধ্যে চলিছে আৰু তেওঁলোকক হুগ্ৰাজুলি আঞ্চলিক আৰু ঢেকিয়াজুলি আঞ্চলিক যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে আশা কৰিছে তেখেতে যে আগন্তুক সময়ত কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে আৰু বাকী 65 ঘৰ বাথৌ ধৰ্মত দীক্ষিত ল'লে অব্যাহত তেখেত থাকিব বুলি তেখেতে জনাইছে সেইকাৰণে আমি তেখেতক বাথৌ বিচৰত যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ आफादगिरि दङ जोंजों बिथांखौबो जों फंसे बाथ्रा लानो नागिरदों जिहेतुके नोंथांमोना दिनै सपाइ रौमारि पथारनि
स्निजिबा न'खरनि गेजेरावहाय जि न'खरा बाथौ धोरोमाव फैनो हाबाय आरो सिगाङाव माबायदि थासारि दंमोन बा मा धोरोमाव दंमोन आथिखालाव नोंथांमोना माबोरै राहा लानो नागिरदों एसे फोरमायगोन नामा? मुस्लिमा आंनि नामा निमाथि दैमारि लोगोसेनो बे बाथौ धोरोमनि बिखय जोंनि बे सपारिमारि पथार गामियाव फैनानै हग्राजुलि बि एफ आनसलिक बाथौ गौथुमनिफ्राय फैनानै जोंखौ बे सपारिमारि पथाराव बाथौ धोरोम होफैनो हानायलाय बेनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय थाबाय आरो बहुत रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय। बेनि थाखाय जोंनि बे सपारिमारि बर' आइजोफोराबो लोगोसेनो निजिनि धोरोमखौ माने मोजाङै सिबिलांगोन होननानै आङो दिनै खोन्थाहोबाय आरो बेहायनो आरो बैसागोसिमबो जोङो गोदान बोसोरनि खुलुमनाय बावहरनानै लोगोसेनो जों आरो बैसागुआव फैगिरिसे माने न'खरखौ जोङो बाथौ धोरोम लाहोगोन होननानै आङो आसा दिन्थिनाय थाबाय। आच्चा जिहेतु नोंथांमोना बे गामियाव हारसा रायलायदों बे गावनि गुबै रावखौ रायलायनायनि बेबायदि परिबेस मोननो हागोन ना हाया? बेबायदि मोनगोन जों माने थार जों बर'खा आरो बर'खौनो जों राव बाहायगोन होननानै जोङो दा माने साननानै दं। साबायखर थाबाय आब'निसिम जोंनि बाथौ बोसोराव बेबायदि जानायनि थाखाय जोंनि बाथौ बोसोर जानाय बे गामिनि नोंथांमोनखौ जों